Želim sve da vas pozdravim ovog subotnog prepodneva. Verujem da će ova subota biti posebna, ne samo da slušamo, nego što je mnogo važnije i da tvorimo. Pre nego što vam budem rekao naslov moje propovedi i ono o čemu danas želim da razmišljam i da podelim sa vama, pitao bih vas da li se sećate o čemu smo slušali prošle subote sa ovoga mesta. O pokajanju. Da li se može, da li mi možete reći koje su najvažnije stvari kada je pokajanje u pitanju? Priznanje, ostavljanje, žaljenje za time i traženje u postu i u molitvi od Boga oprost tog istog učinjenog. Ali ono što Bog ne može da otkloni kada je u pitanju pokajanje, znači on može oprostiti greh, ali posljedice greha ne može da skloni od nas. Ja verujem da bi za svakoga od nas bilo jako lepo kada bi nešto uradili, Bogu se pomolili iskreno, on nam to oprosti, a posljedice tog našeg učinjenog dela da neko drugi snosi ili da budu izbrisane. Ali to ne može da se desi. I zato je u suštini toliko greh i strašan. Zato što moramo da snosimo posljedice tog svog izbora koji smo u datom trenutku učinili. Naslov našeg razmišljanja danas je blagoslov Božjeg kažnjavanja. Može li biti blagoslova kada Bog kažnjava? Ja se slažem i zato ćemo vidjeti kada Bog kažnjava kako on to radi, a to ćemo vidjeti na primjeru jednog čovjeka koji se nazvao prijateljem Božjim. Taj isti čovjek bio je car, bio je ubica i bio je čovjek koji učinio preljubu. Kada sam ovo rekao, znate danas o kome želim da razgovaram sa vama. Ali želim sa vama da razgovaram ne samo o tom činu koji je on napravio, nego o tome kako je on snosio posljedice svoga greha. I mislim da se iz tog njegovog stava možemo jako puno i mi danas naučiti. Pa hajde da krenemo onda u ovo, nadam se, kratko razmišljanje. Znamo gdje je zapisan ovaj događaj. Znači, otvorimo naše Biblije, 2. knjiga Samoilova, 11. poglavlje, od 1. do 5. stiha. A kad prođe godina, u vreme kad carevi idu na vojsku, posla David Jova i sluge svoje s njim i svega Izraelja, te potirahu sinove Amonove i opkoliše Ravu, a David osta u Jerusalimu. I pred veče usta David s postelje svoje i hodajući po krovu carskoga dvora, ugleda s krova ženu gde se bije, a žena biješe vrlo lepa na oči. I David posle da propitaju za ženu i rekoše, nije li to Vicaveja kći Elijamova, žena Urije Heteina? I David posla poslanike da je dovedu i kad dođe k njemu, on leže s njom, a ona beše, očistila se od nečistote svoje, posle se vrati svojoj kući. I zatrudnje žena, te posla i javi Davidu govoreći, trudna sam. Ovaj događaj toliko smo puta pročitali, ali ne znam da li smo ušli u dubinu svega ovoga. Car David, koji je 13 godina strpljivo čekao na svoj presto koji mu je bio obećan, sada uživa u plodovima tog svog strpljenja. Sa 30 godina se zacario i prvih 7 godina bio je u Hevronu. Ostali deo svoje vladavine on je bio u Jerusalimu. Znači, kada se ovaj događaj odvija, on je čovjek u srednjim godinama. On nije neki tinejdžer ili u nekim 20. ili 30. godinama. On je čovjek u zrelom dobu.
Ovo je jako bitno da naglasimo, da budemo uvek svesni da nevezano za godine đavo nas uvek vreba i uvek nam može postaviti zamku da bi mi pali. Jov je sa vojskom. Bilo je normalno da i on kao vrhovni, znači kao car i kao vrhovni vojskovođa, kao glavni general njegove vojske, takođe bude tamo. Ali ne, ovoga puta on je poslao i jednostavno počeo da uživa u onome u čemu mu je Bog pomogao. I pred veče, što nije uobičajeno, jer ne spava se ceo dan, čovek je ustao, najeo se, napio se, izašao je na terasu ili na svoga dvora. I šta je video? Video ženu koja se umivala, kupala i ona mu se svidela. Preljub je učinio već sada. Jer Bog kaže, Isus kaže, ko pogleda sa željom, već je učinio preljubu. Čin preljube došao je nešto kasnije. Pitao sam jutros Barbaru dok smo dolazili vamo, da li je Vicaveja mogla celu ovu situaciju da okrene, da je odbila cara i da je rekla, ne, ja to ne želim. Mogla je. Zašto nije? Ne želimo sada o tome da diskutujemo, da se ne bi igrali Sherlocka Holmesa, da li jeste ili nije, ali verujem da je odbila cara da se ništa ne bi desilo. Ona je bila udata žena, nije bila rob. I da je bila rob, imala je slobodu izbora. Josif, koji je bio rob, nije učinio preljubu na koji ga je navela njegova gospodarica. Carica Astina, kada je bilo traženo od nje da izađe pred pijanu vlastelu, ona je to odbila. Da li je platila glavom ili ne, ne znamo, od tada se više ne spominje, ali ona svojim stavom jasno dala do znanja da ona ne želi u tome da učestvuje. Verujem da je Vicaveja jednim potezom celu ovu tragediju mogla da izbegne. Ali desilo se šta se desilo, epilog znamo. Urija Hetein je ubijen. Posle nekog vremena David je poslao po Vicaveju i ona je postala njegova žena. Ali stoji zapisano da Bogu to nije bilo po volji. Dolazi prorok Natan. Došao je kod Davida. David je mislio, to će sve tako proći. I priča mu priču koju znate, zbog vremena da je ne čitamo, ali ćemo ukratko prepričati. Bogati, siromašan čovek, ovo ima stado ovaca, ovaj siromašan samo jednu. Ali je došao gost i ovaj bogati čovjek, ne želeći da uzme jednu ovcu iz njegovog stada, otima ovcu od njegovog komšije. I car David gnevno protestuje i kaže, zaslužili su smrt i zaslužio je smrt, a ovcu treba da plati u 4. Samog sebe je osudio. I tada mu kaže prorok Natan, ti si taj. Sada vidite, ovdje je veličina Davida. Tog trenutka kada je njemu Natan rekao, ti si Davide taj, koji je oteo ovcu, koji je zaslužio smrt zato što si preljubučinac, on se nije pravdao, nije se branio. Samo je rekao, jesam, skrivio sam nebu. Skrivio sam Bogu. Hajde da povučemo odmah pouku za nas. Koliko mi za mnogo manje stvari, kada nam neko nešto kaže, ne reagujemo u poniznosti kao što je odreagovao car David. Da li je car David mogao da ubije proroka Natana? Da. Mogao je. Ali nije. Jer
je bio svestan šta je uradio. Natan mu je rekao, Bog je proneo greh tvoj, nećeš umreti, ali dete koje si dobio sa vicevejom će umreti. Od tog trenutka počinju posljedice greha koji je David učinio. I to je trajalo skroz do kraja njegovog života. Ali ni jednoga trenutka se on nije bunio, niti je gunđao protiv Boga. Koliko ste vi i ja spremni da ne gunđamo protiv Boga kada se na nas nešto sruči, koji je bio naš izbor i posljedice našeg lošeg izbora ili lošeg učinjenog dela? Da li ste spremni ili da li smo spremni da ćutimo i da to podnosimo, ili smo onda skloni da optužujemo Boga, da ga krivimo, da su nam svi drugi krivi, ali ja nisam problem. Dete je umrlo. Ovo je bila prva, da kažemo, žrtva ovog učinjenog dela, jer on je rekao da treba da plati ovcu u 4. 4 njegova sina su morala da plate zbog nečega što je on uradio. Ali ovo je bilo toliko strašno što je on učinio, jer od ovog trenutka David je bio vladar koji je bio pravedan, koji je narodu sudio pravo i koji ima autoritet pred svim svojim podanicima, pred cijelim narodom i pred svom vojskom. Od ovoga trenutka njegov autoritet je srozan. I tada počinju problemi. Sljedeći događaj koji se desio bilo je ubistvo njegovog prvenca Amona. Mi znamo šta je on uradio, da je silovao svoju polusestru i mjesto David da reaguje onako kako je trebao da reaguje, više nije mogao. Više nije imao pravo. Jer kako on da kaže nešto o svom sinu kada njegov sin zna šta je on uradio? U Patrijarcima i prorocima pročitat ću prvi citat koji sam namenuo za danas. Imajući pred očima stalno svoj prekršaj zakona Božeg, David je izgledao kao moralni bogalj. Bio je slab i neodlučan pred teškoćama pred kojima je pre svoga greha bio hrabar i energičan. Njegov uticaj na narod je također oslabio. A sve to išlo u prilog neprirodnim težnjama njegovog sina. Ovaj sin koji se ovdje spominje, misli se na Avesaloma. O njemu ćemo reći nešto kasnije, kako je podigao bunu protiv svog oca. Davidova ćerka Tamara imala je rođenog brata koji se zvao Avesalom. Pošto David nije učinio ono što je trebao da učini, Avesalom, njen rođeni brat, rešava da uzme stvari u svoje ruke. 2 godine je čekao, pravio plan i na kraju je ubio svog polubrata zbog tog gnusnog dela koji je Amon učinio. Druga žrtva Davidovog greha morala da plati svojom glavom. Avesalom je morao da pobegne, otišao je u inostranstvo i tamo je bio nekoliko godina dok Joav nije uspeo da sve to organizuje i znači da se Avesalom ponovo vrati nazad. Ali u očima naroda Avesalom je bio junak. On je bio hrabar čovjek, jer on je uzeo pravdu u svoje ruke kada David, kao car, kao otac te familije, nije uradio ono što je uradio. I Avesalom je dobio jako puno pristalica na svoju stranu. Ti ljudi nisu to možda javno pokazivali, ali su oni u svojim srcima doživjeli njega kao junaka. Jeste ubio svog polubrata, ali polubrat je to zaslužio.
Vreme prolazi, David stari. Ja ne znam tačno otprilike koliko je David imao godina kada je učinio ovo što je uradio sa Urijom Hetejnom, ali mislim da je bio možda između 40. i 50. godina. I ono što je čudno, David, dok je bio begunac, dok se skrivao po vrletima i čukama bežeći od Saula, imao je jaka moralna načela. Dva puta je imao priliku da ubije Saula i on to ne čini. Kaže, otkud ja da dignem ruku na pomazanika Božjega. A sada, samo ćemo se malo vratiti nazad na Uriju Hetejna, ubija čoveka tako hladnokrvno da je to strašno. Zaista ne znam koju drugu reč možemo da upotrebimo nego strašno. Vidite, često puta komoditet kome svi mi težimo ne mora da nam donese uvek dobro. Dok je spavao u pustinji, na golome, nije mu palo na pamet da ubije čoveka. A sada, kada je bio u dvoru, kada je dobio sve ono što mu je Bog obećao, tako je to sve lako uradio, bez griže savesti. Ali David ne bi bio David da se nije ponizio onako kako smo učili u prošloj propovedi. U poniznosti, u postu, u molitvi, on je probao da Bog umilostivi, ali nije moglo. Prvo dete je platilo glavom, drugo dete je platilo glavom i sada se sprema pobuna od njegovog rođenog sina Avesaloma. Vreme je prošlo, Avesalom, vrativši se iz izgnanstva u kome je bio, sprema plan da svrgne oca sa vlasti. To je sve mogao da radi jer je David, što mi kažemo u našem narodu, imao putera na glavi. Nije uradio ono što je trebao da uradi i normalno da u takvim trenucima deca se osile i misle da su najpametnija, misle da mogu sve. Toliko je otišao daleko da je bio spreman da ubije svog rođenog oca. I to bi se zaista i desilo da Bog nije intervenisao na način na koji je intervenisao. Još jedan citat želim da podelim sa vama, da shvatimo koliko je strašno igrati se sa grehom. Mnogo prestupnika je pokušavalo svoj greh opravdati uspoređujući ga s Davidovim slučajem, ali kako je malo onih koji su spremni da se tako iskreno kaju i ponize kao što je to učinio David. Kako je malo onih koji bi prekor i odmazdu snosili tako strpljivo i mirno kao on. On je priznao svoj greh i godinama se trudio da svoju dužnost vrši kao veran sluga Božji. Opet razmišljajmo o sebi. Koliko smo u stanju da budemo kao David? Da priznamo svoj greh, da ga okajemo i da ga ostavimo. Nama je teško možda da priznamo bratu ili sestri nešto što smo uradili, ali on je priznao to javno. Čitajte Psalam 32, čitajte Psalam 51. I onda ćete vidjeti koliko su velike reči koje car David piše. Koliko on bio spreman da se ponizi i da kaže to što je rekao javno. Avesalomova vojska se približila Jerusalimu. David, ne želeći da bude krvoprolića, sa svojim dvorom povlači se i beži u pustinju. Avesalom dolazi na presto i radi javno ono što je njegov otac uradio tajno. Jedna od osude koju je Bog preko proroka Natana rekao, bila je da će njegov bližnji spavati sa njegovim ženama da vide svi. I Avesalom, da bi se do kraja omrazio sa svojim ocem, radi jedan gnusan zločin. Radi rodoskrvnuće.
On je na savjet Ahitofela stavio šator da svi mogu da vide i pred celim narodom je spavao sa inučama svoga oca. To je bilo veliko poniženje i velika gadost koju je uradio Avesalom. Priču također znamo. Avesalom je završio neslavno, bio je ubijen od strane Jova, istog onog Jova koji ga je vratio, ali je ovog puta Avesalom prešao granicu. Koliko god da je Davidu bilo teško zbog onoga što mu se dešavalo od strane njegovog sina, on je zaista žalio za Avesaloma. I znate tu priču, Avesalome, sine moj, kamo da sam ja umro mesto tebe. Ali i treća žrtva njegovog greha morala da bude plaćena. I ovdje nije bio kraj. Adonija, jedan od njegovih sinova, također je poželeo presto svoga oca. Presto koji mu nije pripadao, jer su svi znali da je božansko proročanstvo i proviđenje bilo da Solomon treba da nasledi oca Davida na svom prestolu. I ova pobuna je ugušena i Adonija je platio svojom glavom. Ali ono što moramo da znamo, da Avesalomova pobuna dešava se kada je David već starac. Znači, ovo se sve dešava, da kažemo, možda pred kraj njegovog života. Znači, starac između 60 i 70 godina. Vi sad ako imate te godine, nemojte da se ljutite i da mislite da ste vi starci, ali gledano iz neke normalne perspektive, da, to je to životno doba. I on mora da beži i da se potuca po pustinji, da oskudeva i da misli šta će biti sa njegovim životom i šta će biti sa njegovim prestolom. Ali tada David se drži Boga. I ne kaže Bogu, pa dobro Bože, zašto sad ovo? Jer nije bilo dovoljno. On ćuti i podnosi posljedice svoga greha. Koliko smo spremni, ja i vi, da se suočimo sa ovim? Prvo, ako idemo sa tom pretpostavkom da ću ja biti kao i David, već smo izgubili u startu. Onaj ko se igra sa vatrom, od vatre mora i da bude opečen. Ovo je pouka za nas da shvatimo da svako igranje sa grehom, bilo u kom pogledu, može biti pogubno za nas. Ne samo za ovozemaljski život, nego i za večni. A vi probajte da razmislite da li biste bili toliko ponizni da priznate kao što je to uradio David. I još jedan citat na kraju. Na ovo mesto gde stoji reč David, neka svako od nas stavi svoje ime u sebi. Da je Bog dozvolio Davidu da nekažnjeno produži u grehu i da ostavići u prestupu Božeg zakona i dalje u miru i sreći sedi na prestolu, tada bi nevernici i svi oni koji sumnjaju imali izgovor za svoje tvrđenje da Davidov život predstavlja porugu za biblijsku veru. Ali je Bog, puštajući Davida da iskusi posljedice svog greha, pokazao da on ne može trpiti i opravdati greh. Osim toga, Davidova povest nam pruža mogućnost da vidimo i velike ciljeve koje Bog ima na umu kada kara grešnika. Čak i u najtežim kaznama možemo vidjeti ostvarenje dubokih namera njegove milosti i dobronamernosti. On je Davida stavio pod prut, ali ga nije uništio. Pustio ga je u peć za pretapanje, ali ne da izgori, nego da se očisti. Gospod kaže, ako pogaze uredbe moje i zapovesti ih mojih ne sačuvaju, onda ću ih pokarati prutom za nepokornost i ranama za bezakonje njihovo. Ali milosti svoje neću uzeti od njega, niti ću prevrnuti s istinom svojom.
Ovdje je lepota Božjeg kažnjavanja. U ovome možemo vidjeti blagoslov i milost koju Bog ima kada želi nevoljama da svoje dete prizove pameti. Često puta ovo nije prijatno. Danas smo učili o roditeljstvu, je li tako? I znamo da smo kao deca neki put morali da doživimo disciplinu od strane naših ovozemaljskih roditelja za naše dobro. Tako i nebeski Bog pruža i omogućava nevolje po neki put u našem životu, ne da bi nas uništio, nego da bi nas očistio i da bi nas ojačao. Razmišljamo o caru Davidu, o tome kako je on snosio posljedice svoga greha. I ono što je još važno, šta god da mu se desilo u životu, on se držao Boga i njegove reči. Uvijek je govorio, bolje da dopadnem Bogu u ruke nego neprijateljima svojim. Jer i posle ovog događaja David je pogrešio. To je bilo kada je hteo da prebroji svoj narod. To je možda priča za neki drugi put, ali iz ovoga danas naučimo da je igra sa grehom uvek opasna, da ćemo uvek izgubiti i da ne idemo sa tom kalkulacijom. Ako i pogrešim, Bog će meni oprostiti. Da, hoće. Ali je pitanje kako ćemo mi onda proći u celoj toj priči. Evo, neka nam Bog pomogne da razmišljamo o sebi kada razmišljamo o Davidu i da vidimo gde smo mi kada je u pitanju priznavanje naših greha pred Bogom i pred ljudima. Amin. Oče Bože koji si na nebu, želimo da ti se zahvalimo na reči tvoje koje si nam ostavio, na svim onim događajima iz Biblije na kojima se mi lično možemo poučiti. Hvala ti, Gospode, što si nam ostavio primjer Davida, tvog prijatelja, tvog sluge, koji je bio spreman da se ponizi, koji je bio spreman u postu i molitvi da traži oproštaj od tebe za greh koji je učinio. I mi smo, Gospode, zaraženi grehom. I zato te molimo da bežimo od greha, da se od njega sklanjamo. Ali ako se desi da to učinimo, da ga ostavimo, a da u poniznosti svoga srca tražimo oproštenje od tebe ili možda od naših milih ako smo nekome skrivili, ako smo nekome učinili nažao. Gospode, ti si pokazao poniznost najveću koju si mogao, jer si se ponizio, jer si došao na ovu zemlju da budeš kao jedan od nas. I zato te molimo za tu poniznost, za krotost, da ljubimo jedni druge, da u toj ljubavi možemo praštati jedni drugima, da svi kao zajednica možemo biti čisti i bez mane, kao nevesta koja čeka svog ženika. Gospode, mi znamo da ovo nije lako, ali nije nemoguće. Uz pomoć ljubavi tvoje, uz pomoć Duha tvoga svetoga, verujem, Gospode, da je sve moguće. I zato te molimo u ime Isusovo da ovo bude naše iskustvo. Amin. Amin.